Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuvchilar, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды ulantуудабыз. Бүгүnkү темабыз кайра эле ошол нафыл намазынын эрежелери тууралуу болмокчу. Кудай Таалам бардыгыбызга бекем иман, ықлас, ынсап, тоопук берсин. Уккан ар бир сөзүбүз менен амал кылууга дагы күч кудурет берсин. Бисмиллахиррахманиррахим. وَلَزِمَ النَّفْلُ بِالشُّرُوءِ إِلَّا بِظَنِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ. Adattagындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин мунун ичиндеги маани маңызын түшүндүрүүгө аракет кылалы. Китептин жазуучусу мынтип айтты: нафыл намаз баштоо менен милдет болот. Бирок эгерде мага милдет болгон деп ойлоп баштап алып, кийин милдет эмес экендиги билинсе, аныкталса, аны аягына чыгарып бүтүрүү милдет болбойт дейт. Урматтуу окуучулар, нафыл намазы сиз баштаганга чейин сиздин мойнуңузга аны аткаруу милдет эмес. Нафыл намазыны адам баласы өз эрки менен, өз инициативасы менен Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн аткара турган амалдардан. Бирок эгерде баштасаңыз, нафыл намазды ниет кылып, Аллаху акбар деп такбири тахриманы айтып баштасаңыз, ал намазды мурун нафыл эде сизге милдет эмес эле, эми такбири тахрима айтуу менен сиздин мойнуңузга аны бүтүрүү милдет болот. Себеби ыйык Кур'ан-ы Каримде улуу Аллах Таала мынтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ла тубтилу а'малакум. Силер жасаган иштериңерди, амалдарыңарды батыл кылбагыла, бузбагыла. Мына ушул аяттын негизинде эмне болот? Нафыл намаздары биздин мойнубузга баштап алгандан кийин милдет болот, аны акырына чыгарышыбыз керек. Бирок эгерде аны буза турган болсок, азыр төмөндөгү сүйлөмдө келет, анын казасын аткаруу биздин мойнубузга милдет болот. Ушул жерде эскерте кетчү нерсе, бир эстетип эсиңиздерге салып кете турган нерсе, нафыл намазынын ар бир 2 рекети өзүнчө намаз болуп эсептелет. Ар 2 рекети өзүнчө намаз. Мисалга бир адам 4 рекет нафыл намаз окуса, 2 рекети өзүнчө намаз, андан кийин 2 рекети өзүнчө намаз болот. Мына ушул биринчи 2 рекет адамдын мойнуна такбири тахриманы колду көтөрүп эмне кылабыз? Аллаху акбар дейбиз. Мына ушул Аллаху акбар деген сөздү айтуу менен милдет болот. Ал эми 3-чү, 4-чү рекет качан милдет болот? Качан 3-чү рекетке биз ордудан 2 рекеттен кийин ташаххудту окуп, ордубуздан турсак, мына ошондо 3-чү рекет биздин мойнубузга эмне болот? 3-чү, 4-чү рекет милдет болот. Шуну жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Ар бир 2 рекети өзүнчө намаз, биринчи 2 рекет такбири тахрима менен милдет болот. 3-чү, 4-чү рекет эмне экен? 3-чү рекетке ордубуздан туруу менен милдет болот. Эми караңыздар, ушул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, эгер намаз окуу мүмкүн эмес болгон убакытта, эгерде сиз нафыл намазды баштап алган болсоңуз, ал намаз эмне болот? Мойнуңузга милдет болот. Кийин аны бузуп эмне кылсаңыз, бузсаңыз, аны казасын аткаруу мойнуңузга эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Ва лазиман нафлу бишшуруи дегендин мааниси ушул. Нафыл намазы сиз такбири тахрима айтып баштадыңызбы, аны 2 рекет кылып акырына чыгаруу мойнуңузга эмне болот экен? Милдет болот. Илля биданни аннаху алейх. Бирок эгерде менин мойнума милдет болгон бир кандайдыр амал бар эле деп, мисалга мен пешин намазыны окуй элек эдим деп, мен пешин намазыны окуй элек экенмин деп да, пешин намазыны баштадым. Фазды ниет кылып, Аллаху акбар деп баштадым. Баштаганымдан кийин эсиме келди, мен пешин намазын окуган экенмин. 2 жолун фарз окуганга болобу? Болбойт. Биринчи окуганыңыз фарз болот, экинчиңиз нафыл болот. Бирок бул жерде мен эмне фарз ниети менен баштадым эле. Кийин фарз эмес экендиги аныкталды. Эми ошол окуп жатып баштап алган намазым аты эмне болот? Нафыл намаз болот. Мына ушул нафыл намазды мен атайын нафыл деп баштабагандыктан,
Башка себептен нафылга айланып калгандыктан аны ал намаз менин мойнума милдет болбойт, аны акырына чыгаруу милдет эмес. Эгерде аны бузсам дагы анын казасын окуу менин мойнума эмне эмес, милдет эмес болот. وقضى ركعتين لو نقض في الأول أو الثاني. Эгерде нафыл намазды биринчи жупта же экинчи жупта бузса 2 рекет намаз гана казасын окуп берет дейт. Жаңа жокоруда айттык. Ар бир нафылдын ар бир 2 рекети өзүнчө намаз дедик. Эми бул сүйлөмдө бир канча маселени баяндоо зарыл. Бул сүйлөмдө биринчи, жокоруда айтканымдай, нафыл намазынын ар бир 2 рекети өзүнчө намаз болуп эсептелет. Мына ошондуктан эмне дедик? Такбири тахрима менен 2 рекет окуу гана милдет болот. Эгер канчалык андан көптү ниет кылган болсо дагы. Бир адам 100 рекет дейли, же 8 рекет, же 10 рекет, же 12 рекет ниет кылса дагы, бирок такбири тахрима менен 2 рекет гана анын мойнуга милдет болот. Калган рекеттер эмне дедик? 3-чү, 4-чү рекет милдет болсун, сиз 3-чү рекетке турушуңуз керек. 5-чи, 6-чы рекет мойнуңузга милдет болуш үчүн 5-чи рекетте ордуңуздан турушуңуз керек. Ушинтип уланып кете берет. Экинчи маселе, эгерде биринчи азыр эмне деди? Вакада ракатан нақаза фи шаф иля вала вистан. Биринчи жупта, экинчи жупта бузса деди. Мына ошондуктан эгерде биринчи жуп үчүн акыркы каадага отуруп, анан экинчи жуптун ортосунда намазды бузган болсо, 2 рекет гана каза окуйт. Себеби биринчи жуп эмне болду? Биринчи каадага отуруу менен толук болуп бүткөн. Кийинки жупту бузуп койсоңуз 3-чү, 4-чү рекетти. Бул ага биринчи, экинчисине өзүнүн таасирин не кыла албайт, тийгизе албайт. Ошон үчүн 3-чү, 4-чү рекеттин гана казасын окуйбуз. Биз не дедик азыр? Намаздын ортосунда бузса деп айттык. Ал эми эгерде биринчи жуп үчүн каадага отуруу менен 3-чү рекетке туруунун ортосунда бузсачы, каза милдет болбой калат. 3-чү рекетке тургандан кийин бузса деп атабыз биз. Эмне дедик? Экөөнүн ортосунда бузду. Ташаххудту окуп бүтүп, андан кийин бузуп койгон болсо, 3-чү рекетке турбай. Анда эчтеке каза мойнуга не болбойт, милдет болбойт дейт. Жана биз эмне дедик? Биринчи каадага отуруп, анан экинчи жупту бузган болсо дедик ортосунда. Мына ошондуктан эгерде биринчи каадага отурбай, экинчи жупту бузса, анда 4 рекет каза милдет болот. Эмне себептен? Себеби каадага отурбагандыктан биринчи 2 рекети не болгон эмес, акыркы фарзды аткарбагандыктан анысы да бузулуп кетет. Ушундай эреже. Wa tarkul qiraati fi rak'atay shaf'il awwali yubtilu tahrimata inda Abi Hanifah rahimahullah wa inda Muhammadin rahimahullah fi rak'atin wa inda Abi Yusuf rahimahullah la aslan bal yufsidul adaa. Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin göz karaşı boyunca nafıl namazının birinci cuptun, birinci 2 reketin de Kur'an'da okuvu takbiri tahrimanı buzat joyot. İmam Muhammed'in göz karaşı boyunca 1 rekette Kur'an okuvasanız takbiri tahrimanı joyot, aytpaganday olup kalasız. Alemi Abu Yusuf rahmatullahi aleyhinin göz karaşı boyunca Kur'an'da okuvay koyu bol takbiri tahrimanı joyboyt болгону ibadat ulam ne olup ketet? Ulantıp ketken sayın fasit bolo veret deydi. Hurmatlı okuçular, kiteptin yazıcısı bul süйлөмдө Al-Masailu Thamaniya 8 masele, kebir kitepte Al-Masailu Sikte Aşara 16 masele dep kelgen bir maselenin usulun bayandagan. 8 masele Cevosom kebir kitapta denilir 16 masele dep kelet. Oşonun usulunu bayandagan. Biz 8 Masailu Samaniya dep atadık. Sebebi deyt. Kur'an'da okuvagandık. C. Birinci cüp menen ikinci cüptün kebirinde olot. C. Birincinin kebirinde ikincinde toluk bolot. C. Birincinin bardığında ikincinin kebirinde olot. C. 4 rekette teng bolot. C. Birincide toluk. C birincinin kebirinde, C ikincinin ne bardığında olur. C ikincinin kebirinde olur. Kebir kitaplarda ne dedik? Canıcı korda aytkanday. Masail ne olur? Sikte aşara. 16 masile de atalat. Biz bir 8 dedik. Emi hurmatlı okucular. Bunu maseleni düşünүү üçün biz jokorudagı kitaptın yazıcısı aytkan maseleni düşünüşübüz gerek. Aytkan maseleni. Al masele kanday ele? Abu Hanife rahmatullahi aleyhinin göz karaşı boyunca egerde takbiri tahrima aytkandan keyin 2 rekette uda birinci rekette dagın, ikinci rekette dagın takır Kur'an okuvasa
anda Allahu Akbar deb aytkan takbiri tahrima joyulup ketет. Oruslar aytkандай, orusların sözünde как будто takbir tahrima aytпады. Takır takbir tahrimani aytпагандай болуп калат. Бул бир. Ал эми Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча, эгерде такбири tahrim айткандан кийин бир рекетте Куранды окуп алса, мейли ал биринчи рекетте болсун, мейли ал экинчи рекетте болсун, айырмасы жок. Айтор ошол биринчи жуптун биринде окуп алса, болду, жанагы айткан такбири tahrimасы жок болот. Как будто такбири tahriма эмне кылбады? Айтпады. Такыр айтпагандай болот. А такбири tahrimаны айтпасаңыз, намаз не болбойт? Дурус болбой калат, бузулуп калат. Üçüncüsü İmam Abu Yusuf'un fikri boyunca. İmam Abu Yusuf'un göz kararışı boyunca eğer de Kur'an okuvasa takbir-i tahrima joyulbayt. Ulanta verse bolot. Birok Kur'an okuvagan sayın ulam emne olup keteveret, fasit bolup keteveret. Misalga birinci rekette Kur'an okuvadı. Birinci cüp fasit boldu. Birok üçüncü rekette ulantıp keteverse boloveret. İkinci cüpte turdu da kayla Kur'an okuvadı. Üçüncü cüpka ötüp keteverse boloveret. Bunun erecesi şurada. Birok ulam emne olup keteveret, fasit bolup keteveret deydi. Abu Hanife boyunca kanday dedik? Birinci iki rekette Kur'an okuvasa üçüncüge ötüge mümkün emez. İmam Muhammed boyunca birinci, ikinci reketin li boyunun kimisi bol olsun birinde taşlasa o kiyinki cupka ötü mümkün emez. Abu Yusuf'ta emneken kiyinki cuptarga Kur'an okuvasanız da ötüp keteverseniz bolaveret. Birok ulam ne olup keteveret? Fasit bolup keteveret. فَيَقْضِي أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِيمَ تَرَكَ فِي إِحْدَى الْأَوَّلِ مَعَ كُلِّ الثَّانِ اَوْ بَعْضِهِ. Demek Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin göz kararışı boyunca eğer de birinci cüptün birinde ikinci cüpte toluk taşlasa 4 reket namaz, nafıl namaz kazasını okuydu deydi. Her bir cüpten ke birini taşlagan bolsa dağın anda dağın emne kılat 4 reket kaza namaz okuydu deydi. Kıskası bir adam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi adam 4 reket nafıl namazı başladı. Naşul 4 mancamdı 4 reket de esepteyli. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin göz kararışı boyunca 4 reket nafıl namazı başladık. Esinizlerge alınızlar. Birinci Allahu Akbar de takbiri tahrimen ayttı. Oşo başlagandan keyin birinci cüptün, birinci iki rekettin birinde, C birincisinde, C ikincisinde ayırması yok. Kur'an okudu taşladı. Birok ikincisinde okudu. Anan üçüncüge oturdu da üçüncü, dörtüncünü okuvadı. Kança rekette okudu? Bir rekette gana. 4 reket namazda birinci cüptün bir reketinde gana okudu. Kança reket kaza tutarken? 4. Ne için? Sebebi jokoruda ayttık. Eğer de Abu Hanife'nin göz karışmışça 2 rekette Kur'an okuvaganda 3. 4. reketke öt albayt ele. Bu yerde 1 rekette Kur'an okuvagandıktan bul jaka ötse bolat. Oşun için bul jaka öttü Kur'an okuvadı fasit boldu. Bul da fasit boldu, bul dağın fasit boldu. Oşol sebepten 4 reket kaza okuydu. Av ba'dihi C iki cüptan birdenini taşlasa. Misal aytalı birinci iki reketin birinde taşladı. İkincisinde okudu. Üçüncüge ötüge ruhsat var. Sebebi bir rekette gana Kur'an okuyan emez. Anan üçüncüde turdu da üçüncüde Kur'an okuvadı. C dörtüncüde okuvadı. Bul misalda dağın kança reket kaza okuytken? 4 reket kaza okuyt deydi. Ve inde Abi Yusuf'a fi arba'i masaila yucadu terku fiha fi şef'ayni. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin göz kararışı boyunca iki cüpte Kur'an'dı okuvagandık tavılgan, Kur'an'dı okuvay koyu tavılgan 4 meselede 4 reketten kaza okuyt deydi. Kança meseledeken? 4. Cenabı 8 mesele dedim. Abu Hanife'nin göz kararışı boyunca ököyünde 4'ten 6'ında 2'den. Yani Abu Yusuf'un da bolsa 4 öyünde 4'ten 4 öyünde 2'den kaza okuyt. Kaysıl? Cenabı Abu Hanife'nin körsötken ököy ağa koşumça kaysıl deseniz takriben 4 reketten Kur'an okuvasa Abu Yusuf boyunca 4 reket kaza okuyt. Sebebi bu ne dedi? Birinci rekette Kur'an okuvasan da üçüncü reketke öteversen bolaverer dedi. Birok ulan ne bolot dedik? Fasit bolot. Şonduktan bu 4 reket okudu birok bardığında Kur'an okuvadı. Значит kança reket kaza tutat? 4 reket kaza okuyt. Bu bir. İkincisi aytalı birinci iki rekette Kur'an okuvadı. Birinci iki rekette Kur'an okuvadı. Abu Yusuf boyunca kinge öteverse bolat ele. Öttü. Birok anısının dağın bir reketinde Kur'an okuvay koydu. Oşunda ne oldu? 4 reket dağın kaza ne kıl beret? Oku beret. Kalgan 4'ünde bu kişinin göz kararışı boyunca dağın kança reketten bolot?
2 reketten bolot. Wa fil baqi rakatayni. Kalganında 2 reketten deydi. Kalganını akırında aytabız. Wa inda Muhammedin rahimahullah rakatayni fil kulli. Ama Muhammed'in köz karaşı boyunca 8 meselenin 8'i de teң 2 reketten kaza oku beret deydi. 8'i de teң. Çünkü kanday dedik? Abu Hanifa boyunca 8 meselenin ököyünde 4 reketten kaza okuydu. Abu Yusuf boyunca 8 meselenin 4'ünde 4'ten 4'ünde 2'den. İmam Muhammed boyunca 8 meselede teң ne kılatken? 2 reketten kaza okuydu. Emi kalgan 4'ünü karаңыздар. Hazır birinci kandayla 8'in birinci rekette Kur'an okuvadı, ikinci de okudu, üçüncü, dördüncü de okuvadı. 4 reket kaza Abu Hanifa boyunca. İkincisi ne de ököyden birdeni de okuvadı. 4 reket kaza. Yemi üçüncüsü öttük. Üçüncüsü kanday 4 rekette teң Kur'an okuvadı. Abu Hanifa boyunca 2 rekette Kur'an okuvadı. Bu жаққа ötüşü mümkün emez. Oşun için 2 reket kana kazasını oku beret. Üçüncü mesele birinci ököyünde okuvadı. Abu Hanifa boyunca al жаққа ötü mümkün emez. Anda turup birinde okudu birok. Birinde okudu, ikincisinde okuvadı birok. Bari bir ötü paydası çok bolğanlıktan bu meselede dağın Abu Hanifa boyunca kança reket? 2 reket oku beret. Beşinci mesele. Birinci 2 rekette Kur'an okudu. Üçüncü, dördüncü de okuvadı. Birinci, ikinci de okuyandıktan birinci 2 reket taşahhud okuvadan üçüge turdu da. Bu 2 reket hem ne oldu? Durus boldu. Kur'an okuyandıktan bu 2 rekette Kur'an okuvagandan fasid boldu. Altıncısı. Birinci 2 rekette Kur'an okuvadı. Anan üçüncü, dördüncü de ne kıldı? Okudu deyli. Birinci 2 rekette Abu Hanifa'nın Kur'an okuvagandan üçüncü, dördüncüsüge ötüp Kur'an okusa da paydası yok. Sebebi birinci 2 rekette de bu masalet ne olgun? Çeçilgen keyingiге ötüge okugu yok. Oşun için Kur'an okuvadı, bu kişinin namazı ne? Fasit boldu. Kança reket bol fasit boldu birok? 2 reket bolu. Yani jetincisi birinci rekette okuvadı, ikinci de okudu deyli. Anan üçüncü, dördüncü de okudu. Abu Hanifa boyunca birinci eköy fasit bolgan sebebi Kur'an okuvadı birinde. Birok üçüncü, dördüncüge ötüge ne var? Mümkünçülük var. Sebebi bunun birinde Kur'an okudu da. Ököyünde okuvaganda öte albaytı da 3-4 Birok 3-4 ötkenden keyin ne kıldı? Kur'an okudu. 3-4 özünce durus boldu. Bol ököyü bir rekette Kur'an okuvagandan fasit boldu. Onun için bunda da kança reket kaza okuydu? 2 reket kana deydi. Yani akırkısı 8'incisi birinci 2 rekette Kur'an okup üçüncü, dördüncü rekettin birinde Kur'an okudu taşladı. Ya birincisinde ya 3'te olsun ya 4'te olsun. Birinci ököyü durus. Anan üçüncü, dördüncü de bir reketinde Kur'an okuvagandan fasit bolup şunu tip ne oldu? 2 reket Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca nafıl namaz kazasını oku beri millet boldu. Kıskası şu 8 meselenin ne dedik? Жазып aldık inşallah. Жазып alganбыз. Şu 8 meselenin ököyünde Abu Hanifa boyunca kança reketten kaza tutatken? 4'ten 6'ında 2'den. Abu Yusuf boyunca 4'ten 2'den. İmam Muhammed boyunca barlığında 2 reketten kaza oku beret. Oşol жазган nerseni, жазганыңыздарды дагы жакшылап bir карап алсаңыздар жакшы болот. Wa in lam yaqud fil wasati aw nawa arba'an wa atamma ithnayn fala shay alayhi. Eğer de nafıl namazda birinci qadaga oturbay, oturvasa, je 4 reket niyet kılıp 2 reket menen bütürse kaza millet bolboyt deydi. Bu süydemde 2 mesele bayandalgan. Birinci mesele eğer de bir adam 4 reket nafıl namaz okudu. Bize ne verecek orada? Her bir 2 reketi özünce namaz. 2 reketten oturuş gerek, 2 reketten oturuş gerek akırkı kadaga. Birok, eğer de bir adam 4 rekette uda okup, ortadağı 2 reketke ne kılmadı? 2 reketten oturuş gerek de oturmadı. Yani uşul kişinin namazı emni olur. Sebebi ona albir 2 reketten oturup buğa farz eder. Birok, uşul yerde oturmay koydu. Uşunun namazı emni olur. Durus bolboy bu. Mesele uşul yerde. Abu Hanifa menen Abu Yusuf'un köz karaşı boyunca namazı buzulbaydı. Oşonduktan kazası millet bolboydu. Bolğanı ne oladı bu yerde? Sajda-i sahv millet boludu. O namazın ahırında sajda-i sahv kılıp koyuyordu. Ne için? Bir takbir menen okulganduktan deydi. Bular bir namaz bolu eseptelet deydi. Yani 4 reket sünnette okanda, 4 reketi fazla okan, bir takbir menen okanday. Bular oşo bir reketin ökümüne kirip kalat. Oşon için ahırında ne kılıp koyuyordu? Sajda-i sahv kılat, namazı buzulbaydı deydi. Birok İmam Muhammed menen İmam Zufar rahmetullahi aleyhilerinin pikiri boyunca namazı buzulat. Sebebi bu qada emine de farz edildi. Bu yerde Şeyhayin'in takta vatkanda Abu Hanifa menen Abu Yusuf'un köz nimesine verilgen pikirine. Yani ikinci mesele
Bir adam 4 reket niyet kılıp 2 reket menene bütürüp koysa dagın kaza ne bolboyt, millet bolboyt. Biz emne dedik ede? Nafıl namazı birinci 2 reketi takbir tahrima menen millet bolot, 3-cü 4-cü reketi emne menen 3-cü reketke turu menen millet bolot. Bu жерде niyetiniz karabayt. 100 reket niyet kılıp 2 reket okup koysanız bola beret. 2 reket niyet kılıp 8 reket okup koysanız da emneken jaray beret. وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا مُومِيًا خَارِجَ الْمِسْلِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. Şaadın sırtında uloğu mingen abalda kıbladan başka tarafka yüzlenip nafıl namazın okusa bolot deydi. Bol söylemde bir kança nersege toktoluu zarıl. Hazır karasanız ne de otar? Biz yaşagan şahar degenden maksat yaşagan jeribiz. Ayıldık bolsa ayılыбыз, şaharlık bolsa şaharыбызdan sırtkarı çıktık. Misalga Bişkektik aytalı Maşin bazardan al jaka öttü dep koyolu. Sokuluktu közдөй ketip atat, je bolsam oştu közдөй ketip atat. Maşin bazardan öttü. Ötkөндөн кийин деп айтты да, ошондо эмне кылат экен? Ошо улоого минген абалда ишара менен башын мындай кылып алып, башын менен мындай кылып коюп, кыблага жүздөнбөй эле, башка тарапта эле карап эле нафыл намазын окуса болот деп жатат. Бирок бул нерседе бир жерде бир канча маселе бар. Ошолорго кичине токтолуп өтөлү. Биринчиси, китептин жазуучусу нафыл намазды деп айтты. Андыктан фарз, важип намаздарды үзүрсүз улоого минип окууга болбойт. Maşinanın içinde okuğanga bolboydu. Farz namazlar üçün, vacip namazlar üçün emne kılış gerek? Jerge düşüp kadimkidey okuş gerek bolup kalat. Bu bir. Ekinci mesele. Uloğu mingen abalda dep aytты. Mına oşonduktan egerde bir adam jol basıp ketip atıp namaz okusa jarabayt. Emnege mingen abalda okuş gerek? Eşegine, atına, je maşinege mingen, marşrutkasına, je taksisine mingen abalda okuş gerek. Üçüncü mesele şahardın je ayıldın ne dedik? Sırtında bolsa dedik. Şahardın je ayıldın sırtında dep attık. Şahardın içinde özünçe hükmü var aytabız. Bирок бул жерде şahardın sırtında degenden maksat emne dese, kasır kıla turgan жерден başlap, kasır kılıp okuy turgan жерден başlap. Al emne? Egerde siz ayıldık bolsoңуз, ayılыңыздын akırkı үйдөн ajırap çıksanız, siz misalga saparga jönöngөнүңүздү aytalı, ana bir Bişkektik, oştu közдөй saparga jönөйт. Bu sapar aralığını közдөп atat. Bişkekten Oşko çeyim 1 kilometr. Эми ушул кайсы жерден баштап касыр окуйт? Үйүнөн чыкса элеби? Жок. Шаардын территориясынан чыгыш керек. Мисалы айталы, Машин базардан чыгат. Же Сокулукта жашаган адам Сокулуктан чыгат. Чыкты, акыркы үйдөн чыкты. Мына ошол жерден баштап эмне кылат? Касыр окуп кете берет Ошко жеткенге чейин. Бул эреже. Эми ошол жерден баштасын дейт. Ал эми эгерде шаардын ичинде нафыл намаз окусаңыз кандай болот? Şahardın içinde ele eşeğinizge minip alıp, atınızga minip alıp, je taksiga oturup alıp nafıl namaz okusanız kандай bolot dese, Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca bolboyt deydi. Birok iki imamның köz karaşı boyunca bolot. Bolot, bolgonu İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca makruh bolot deydi. Sebebi şahardın içinde eşek menen, at menen ketip atsanız alaksular köp bolot da. Tigis kelip assalamu aleykum deşi mümkün, bir nese söylep koyuşu mümkün. Oşol sebepten makruh bolot deydi. Kiteptin жазуучусу дагы Abu Hanifa rahmatullohi aleyhinin pikrini жазган. Карасаңыздар эмне деди? Хорижал Мисри. Сен кетип аткан жашаган жериңдин айылыңдан эмне болгон? Сырткары чыккын деди. Мисалга бир адам отунга кетип атат, эшекти минип алып, же атыны минип алып. Ошондо айылдан чыкты, нафыл намаз окуп кете берсе болот. Андан кийин не деди? Улуу кайсы жакты карап окуш керек? Азыр китепте не дейт? Ила гайрил кибла, кыбладан башка тарапка карап окуса болот дейт. Бирок бул жердеги максат ошол улооңуз кайсыл тарапты карап кетип аткан болсо, ошол тарапты карап намаз окуш керек. Эгерде улооңуз карап кетип аткан, мисалга улоо айталы түштүктү көздөй кетип атат. Сиз анан түндүктү карап намаз окусаңыз жарабай калат. Ошол улооңуз кайсыл жакка жүздөнгөн болсо, сиз дагы ошол жакка жүздөнүп нафыл намазды окуп кете бересиз. Анан дагы бир токтолчу нерсе, эгерде улоо эйсинин жол бастыруусу менен гана жол баса турган болсо, анда намаз бузулуп калат. Тек гана эйси контрол кыла турган болсо, ошондо жол басса, анда ал бузулуп калат. Мисалга шофёрлор эгерде рулду кое берип койсо, скоростуну которбосо, газ тормозуну бербесе дегендей, ал киши не кыла албайт? Машин жүрбөйт ордунан. Мына ошондой мезгилде ал не кыла албайт экен? Улоого минген абалда шофёр не кыла албайт? Нафыл намазын окуй албайт. Ал эми эгерде амали калил менен, кичинекей амал менен жол бастырса, мисалга эшекке минип алган болсоңуз,
Üzöngülөрүнө bir teğip koysanız misalga eşek basıp kete beret. Mындай mezgilde namazыңызды okup kete berseniz bola beret. Wa qa'idan ma'a qudratin ala qiyamihi. Tik turup okuga alı jetip turgan kişi oturgan abalda nafıl namazını okusa bolot deydi. Den soluğu çın kişi oturgan abalda nafıl namazını okusa emneken bolot. Misalga aytalı, mana aytalı Eldiyar şeyh den soluğu taza, turup oturalat, bирок ошого карабастан oturgan abalda namaz okusa emneken bola beret nafıl namazı. Bunu namazın farzlarını bayandaganda dagы aytkanбыз qiyamda. Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca emi kanti oturuş gerekirse Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca mandaş oturup okuyu, taşahhutta oturganda oturağı, je başkaça bir oturumda oturağı kıskası bola veretti. İmam Abu Yusuf'un fikri boyunca muhtabiyan oturuş gerek değil. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhim fikri boyunca mandaş oturuş gerek değil. İmam Zufar'ın fikri boyunca taşahhutta oturganda oturuş gerek değil. Buna uşul fikir menen amal kılabız. Uşul fikir menen amal kılуу жақсы болады. Kanti oturatkenmiz tik turgan namaz oku alыбыз жетсе дагы эгер отуруп окусак, жанагы ташаххутта отургандай сол бутубузду жаткырып, анын үстүнө отуруп оң бутубузду не кылабыз, тик коюп туруп отурган жакшы болот. Жана бир айта кетчү нерсе, капталы менен жаткан абалда нафыл намаз окуганга болбойт. Ден соолугу таза адам жатып алып нафыл намаз окуса болбойт. Отуруп окуса болот, капталы менен жатып окуса экен болбойт. Ва куриха бакаан. Tik turgan abalda başlap oturup bütürü makruh bolot deydi. Bu meselenin hükmü turalı iki fikir var. Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca, birinci Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca bolot deydi. Turup başlap oturup okusan bolot deydi. Birok makruh bolou je jok bu. Бұл жерде да эки көз караш бар. Кээ-бир китептерибиз макрух болот десе, кээ-бирлерибиз макрух болбойт дейт. Мына ушул экинчи пикирди китептерде сахих деп келет. Кыскасы тик туруп баштап нафыл намазынан отуруп алсаңыз не экен болот. Экинчи пикир бул жерде имам Абу Ханифанын шакирттери болгон имамайн деп коебуз. Абу Юсуф менен имам Мухаммадтын пикири боюнча болбойт. Тик туруп баштадыңызда тик туруп бүтүрүшүңүз керек. Аны отуруп алсаңыз жарабайт дейт. وَاِنْ اِفْتَتَهَ رَاكِبًا وَنَزَلَ بَنَا وَبِأَكْسِهِ فَسَدَ. Eğer de ulauğa mingen avalda başlap düşse ulantıp kete veret. Teskerisinde namaz bozulat. Kıskası bol жерде dağın söylemde dağın iki mesele bayandırılgan. Birincisi bir adam eşeke minip alıp başladı. Bir jetek bara turgan жерге жетти. Şu eşekten sekirip düşüp bunda jatkanda namazını ulantıp ketse emneken bolboyu dese alımlarımız iki köz karaş aytat. Kee-bir alımlarımızın köz karaşı boyunca ulantat. Ulantsa bolot. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi ulantıp kete veret. Birok İmam Abu Yusuf'un pikiri boyunca kayra başıdan okuydu. Eğer ulauğa minip alıp başlagan bolsаңыз түссеңіз kayra baştan okuydu. Kayra niyet kılış gerek deydi. Birok fatva emnege verilgen birinci pikirge verilgen kiteptegine. Misalga emne dedi? Ulauğa mingen abalda başlap түссөк, emneken ulantıp kete veririz oşol жерден. Toktogon jerimizden ulantıp kete veririz. Ekinci mesele teskerisince biz jerde başladık. Anan ketiş gerek bolup kalıp eşekке minip aldık, же taksibizge oturup aldık. Bol учурда namaz ne bolup kalat? Buzulup kalat.